जय मालिका देवी। आज श्रावण महिनाको अन्तिम दिन रविबार मालिका दर्शनको लागि हामी आएका छौँ। मालिका देवीको दर्शन पश्चात चण्डी पाठ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो मालिका देवी मन्दिर परिसरको वरिपरिको दृश्यहरू हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। रमणीय छ, हरियाली छ। यो प्राङ्गणमा ढुङ्गाहरू बिछाइएर अत्यन्त राम्रो बनाइएको छ। आज त्यति भिडभाड चाहिँ छैन। धेरै टाढा टाढाबाट आएर दर्शन गर्ने, भाकलहरू माग्ने पूर्ण पश्चात आएर बलि दिने अथवा जे हो त्यो पूर्ण गर्ने कार्यक्रम यस मन्दिरमा रहने गर्छ। आइतबार खुल्छ यो मन्दिर। दसैँको पूर्णिमामा विशेष गरी अत्यन्त ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। सराय नाच हुन्छ यहाँ। हजुरहरू जहाँ कहीँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जय मालिका देवी लेख्नुहोस्, मनोकामना पूर्ण हुनेछ। अब म चाहिँ आफ्नो कर्मतिर लाग्दैछु। सप्तशती चण्डी पारायण कर्म। अथ देव्या कवचम् ओमस्य श्री चण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छन्द चामुण्डा देवता अग्न्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवता सत्वं श्री जगदम्बा पीठतीर्थे सप्तशती पाठाङ्गतेन जपे विनियोग। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रं सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्शृणुषु मामुने। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम्, पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिमा गौरी चाष्टमं, नवमं सिद्धिदाति च, नवदुर्गाः प्रकृतितः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैवमात्मना अङ्गिनां दयमानस्तु सतु मध्ये गतो रणे। विषमे दुर्गमे चैव भयर्ताः शरणं गता न तेषां जायते कचिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यस्तु भक्तामि स्मृतां नो न तेषां वृत्तिः प्रजायते यत्त्वामि स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशये। प्रेत संस्था तु चामुण्डा बाराही महिषासना इन्द्री गज समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषरूढा कौमारी सिगिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवीश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वभरणभूषिता इत्यदा मातर सर्वा सर्वयोग समन्विता नाना वर्ण सुपाठय नाना रत्न पशोभिताः दृश्यन्ते रत्मारूढं देव्य क्रोध समाकुलाः शङ्खचक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च साङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देवनाशाय भक्तानां भवाय च धारयन्तयुधा नित्यं देवानां चैताय वै। नमस्ते सुमारोद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले मोसाहे महाभय विनाशिनी त्रैमां देवी दुष्प्रक्ष शत्रूणां भय भरदिनी प्राच्यां रक्षतु मामिन्द्रियग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणेवतु वारयि नैऋतां खड्गधारिणी प्रतिच्यां वारुणी रक्ष वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पातु कौमारी ऐशानां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्मणि मे रक्षेदस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्ष चामुण्डा सबवाहना जया मे जाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे दक्षिणे चापराजिता शिखा मुदोतिनी रक्षतु मामूर्ति व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च पूर्वो रक्ष यशस्विनी त्रिनेत्रां च पूर्वोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके साङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षे कर्णमूले तु साङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान रक्षतु कौमारी कण्ठ देशे तु चण्डिका घण्टिका चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिमुकं रक्षे वाचं च सर्वमङ्गला गिब्रायं भद्रकाली च पिष्टवंशे धनुर्धरी नीलगिर्वा बहि कण्ठे नालिकां नलकुबरी स्कन्दयोः खड्गिनी रक्षे बाहुमे ब्रजधारिणी हस्तोर्दण्डिनी रक्षदम्बिका चाङ्गुलीषु च नाखाञ्चुलेश्वरी रक्षे कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी। जय मालिका देवी। देवी प्रपन्नार्ते हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो हिलैष प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरेश। मैले थोरै अंशहरू राखेँ, पुरै पाठको चाहिँ राख्न असमर्थ भएँ। त्यसै कारणले सम्पूर्णमा पुनश्च जय मालिका देवी, सबैमा कृपा दृष्टि बनाइराख्नुहोला भन्दै पुनः वरिपरिको दृश्यानु अवलोकन गराउँदै अब हामी घर फर्कने बेला हुँदैछ
हरि जय जय सरस्वती जय सावित्री जय जय वेद माता जय गायत्री जय जय सरस्वती जय सावित्री जय जय वेद माता जय गायत्री जय मालिका देवी जय मालिका देवी जय मालिका देवी।